na ibwega mutegeri kugwatania natwe agenda ene Wero TV na toria tukwirire tukwena twina mugeni uria wathite ndene ya thirikari ithatu, thirikari ya Moi, ya Kibaki na nandi inya ya Uhuru Kenyatta, na ena bachelors kana degree ya mantojege watho kuma University ya Nairobi na ena masters ijire kuma University ya Nairobi na ya Harvard, na ari mumeru wenka uria waombea kunenkerwa kana uria wa awardirwo president ria Kenya at 50 riria yariku, na ethitwe member of parliament wa Imenti South kuma 1992 mwanka 2013 aria ombea gutuika senator wa ijire wa county Meru, indi ni senator mbere ndene new constitution ya Kenya, na niwe senator Meru bwana Kiraitu Murungi. Ibwega muno ikwija ndene studio chietu na bwana senator, tukiambiria rwaria rwetu tukwena rua riria twa kana riria kwari na ithurano waetire ki giti kia senator indi nandi wirungama giti kia ungavana, ni atia ochenjirie na wari umwe wa baria bathithagia constitution njeru? Nema kativeni tuturakumilia miaka mingi muno kumwara twambire kumurwira mwaka wa 1992 ni uye ndatongerete referendum ya mbere ya guchinja katiba mwaka wa 2005 na yashindwa, na twageria kairi kumichinjia na ndatongeria campaign ya katiba kairi mwaka wa 2010 twina Professor Anyang' Nyong'o na uni ekurukire ko katiba itomithomete mwite ya maingi muno na kinyare garuragwa na muntu enda yandikwa no tuona ule kuthithwa ko ndo mkuga ndo wakiri ugisheria nimbije katiba na ogwana Professor Anyang' Nyong'o winte burai senator ende nande burenda giti kia ungavana ka u kabere botaije ngoge ungavana kana ni ate bura ugiaga botonya nande kia ungavana ni toije lakini kurutu enda gukara na gutakarika giti ya senator ni giti kina gitumi nontu kiri system yondera twagitite ugatuzi giti ya senator ni kwendekana ya ukaria county na utetera county na kugeria kureta into kuma kithirikari nini kuya kithirikari inini na mbwe ngui twamitire wega sana na oni ngi chogete kia senator ndaije ngui ya senator ni riku na ndaije nguge ya governor ni riku na kinya twe campaign ine ndera gantu betu gite kia governor kina maana muno rutere no kuria maendeleo ndani ya county na ko nikyo tumira ndombera governor Peter Munya kura nontu ndathugana ya komba gukiria county yetu na nkuthugania kinya Professor Anyang' Nyong'o ni wale wange no gathugana ya ende governor bara batonyire sorry to say watwikite a complete disaster, complete disappointment no kuna senator bamwe baba ni iro tu ya county ciao bagichoka kuga kabagirie bongo bonekethera ura benda kwamba kubua ndene county ende bwe senate burai ndia mawatho nonto ibwe burathithagia mawatho ja senate na ndi bwatwika ngavana iba batigwa senate kuthithia mawatho jaria bwe bwa na kiroto kia kuthithia mawatho jau uga senator wangu atukudhuru ende bwe bwa na kiroto kiria bwa na kio bwitonya senator nonto tukurika ki campaign cia 2013 ogwo tukwenda gitekia ngavana 2013 yake kinya tuma nyume tukudhuru no ikani twena mushema na vile waiti tuna jumbe mangano na wa Meru tuna wa Meru Kalinturi na Florence Kajuju atoga batu tungani nitiyo tuna vyo na tu shwa gitikingi nonto itwa supporta ngabana Peter Munya itwageraye muno kuritangwe na Peter Munya nikenda Meru yomba gweta mbere lakini aturanogire tona mukui atiwe ibere kinyora twamuwiri nyate mbwira ya gwikira nko fertilizer ruko koma kinyo gwikira fertilizer kana gwikira roji uturumba utweka muteka iri no munkarore
au ngavana Peter Munya arakinyire aturangivire hapo turatongeria ba Miru toninya twageria ate tutiumba magorwa na Miru tiumba gwita mbere no turi ndawe rero nitumurite tukere ngavana ungi nikenda Miru mba gwita mbere. Na bwana seneta ogwo waringaira Peter Munya campaign mwaka jwa 2013 na mwaka jwa mbere ogwo na kurita ngoge bwega jwa ije na kurita ngoge jwa ithatu imbikira changeria au gategate ugu ni ubakuga ndaugire ngavana Peter Munya atikumba gwita ngoge bwega no tunekeri magamba kuri true na inegamba mutindo ya petition au mutindo aikwa Nyeri narashindirwe ni kiremi igamba ya petition au mwe ta Supreme Court kumbuga mwaka yoyo mbere yatumiro magambe nero ndera ntu wetu itumwe kanya au me magambe ne tuonera gamba uteria Miru nyabo ambanya kuthira ndachokire ndeta jinga wa Miru bono ndawera itu wale ni Miru to support ngavana Peter Munya na nda kuma magambe ne tuonera kwamba gukiria Miru badinya kuma magambe tukabona iya na nda kona kanya tukaita ngwetu ya mwetu kiria Miru na remire na twikire njogwekiria ati kwenda kuitana ngugi na tongeria bangi uti Miru itikuthio no plan ba undi senator Miru utoto karandi tuonorea Miru kubangirwa atunga ndina tongeria bangi na bwana seneta ogwo i critical munene muno utongeria bwa bwana Peter Munya imbikio ngo kuona gitigweta mbere bwega uria kubateria buga maita yatu tomba kuga umanto yatu mbere ma yatwaringa campaign etwena keroto kia Miru kiatoga we want to make Miru great yani tukwenda kunene ya Miru na no yo slogan ya kwinya thai kinya nande no yo ndi niondo ndi guchinje muno no ntu ura twenda Miru ni neta nene ikanya kwenda kweo kau Munyara hei mbona kethera kanene ya Miru nkuru kiwombo itakuthiri tembuga utumunya thithiti kambuga whatever Munya has done I think Kiraitu Murungi can do better. I can do Munya's best better. Na kwa mbere ikiroto kia Miru Munya oragite. Number 2, style management. Style ya governance. Yani mutaratara uria wangite wathani wa Miru. Buguru nkona tugarura. Nenda wire ntekwenda change of names. Kira nkwenda ni change of a system. Ndekwenda change of ngandi. Nenda change of a system. Nuntu Munya arathana na style ya thake thiguru cia Afrika mwaka 1970 kana mbere uria yakwetha kwena president for life very powerful big man politics cha mutu Mobutu Sese Seko Bakamuzu Mbanda nira muntu muno yimantu ya yonthe no inenya ko itakuga wathani bwa Peter Munya ibwa dictatorship. Yes, Peter Munya is a dictator akiathana na top down model oruku wathani bwa rukite muno governor ni chinjite sana nduku iji wathani collaboration utiumba kwa thantu utikwaria nabo you have to rule with the support and consent of the ruled no mwanka ubange buri amwe na bwana senator au nyo kwenda uchinje ndira ansakiri ya kundiria my friend hii haraka ni ani right umburi imantere kunte kwenda kari ne mwe uge icha to ande cha wicha ngokubera jairi yatu ni ugaiwa mbesha itorete tembesha nyingi sana ndini Miru na mbecha itu kwa wega itu challenge tenga na Peter Munya wetanga thiti andike nyete ni shemonyo ni andike tunga thiti wala utinda kulinga mbisha na andike ngathiti nitumwete bilioni data 1 na kene vili na andike ngathiti atuoni ora mbecha itumiri ninga na tumirite matumizi yobishi yawe current expenditure na okere constituency ni maendeleo yariko athithitieku na mbeca ingana itumiri okere ward na twere ni maendeleo yangana athithitieku
mbeca ing'ana ati itumirekete tutina ituma ikingi na twaraitha tutikuona maendeleo yang'ani mbeca iu ndene ward tu kinya nara kwakanduthia maendeleo kajaria agikumire na thithitie tu ya Kinoru Stadium iu ni flagship project ya Wea Youth Kinoru Stadium ambirite gatumira andi 20 million mbeca iu ciathirire itathiunya nusu ciacoka ciongerwa ingi andi 60 million andi kiumia gikiretire kurugurwa kairiti uyuri nandenda antu bamiru baraithe mbica iria tuonagua ngathĩti-inĩ yaura Kinoru Stadium iplanĩtwo ũrĩa gatuĩka nontu gwĩkithwo ĩrĩa very modern stadium na ndi gũtũmĩra 280 million iretire kurugurwa inye timbi na mantu ya maingi yaugite yakari kuja tekarikite na ugagweta Kinoru Stadium bwana senator no ugite Kinoru Stadium ikarugurwa mbere ya campaign oteti ya kura kairi na ndiro ntone aruguriwe ende nusu na ndi ugeta kurugura nyumba timbi koma kuwa nyumba ukweli ni ruguri eri cover up imbechi irathirire na munya na kwenda kwa kwino antu kamwathiriti ntu guti project rirathiria na Kinoru Stadium muntu wetu tithiri noro kwendanite no akoni ya kukano kurugura nyumba indi tigirite mirango no tigirite ndisha and that's an example we're giving right kwina project nyingi muno turi ni kuthithwa tora bulls ndewa ikagoro kuma Brazil cia milioni 200 kigarure ng'ombe cia miru itukwenda twiri ng'ombe ng'ane garuri breed ne breed yu no ndewa itonu tonu ni ng'ombe ng'ane garuri yule ngare jira kwa ndewa icio thikabenjo no tunaruri nina iranolire muno ciari ya kuthuta ng'ombe nandi ina hira thinjiro ndenda kumenya bari kubararire nyama iu na kama bangu ndio yurakwire ende te nyama ya ugete kare wa muricho inana wenda gwita mantu ambuli ntogete mantu ng'ombe na tugeta mbere bwana senator there are many other things I can talk about itambirire kuthithia dictionary ya Kimiru na twamekenera muno neri 17 million ndi ntuko hii utwaragia mantu dictionary ya Kimiru itambirie talent academy na yuthi bagwiro muno talent academy ni kuthithwa indi ineri what happened ko antu wetu tikatugutata nikatukuona Miru gucoka nyuma turia tukora mantu manene ni yakaurira njireni so twina challenge na ora project ikwa planned na ora project ya Miru ikwa implemented finally kwina wamba wingi muno kithirikari munya for sure kinyo fini minister of finance kirera ati wikugaru bishini nonto kasa na rikire barua ewe kirera umyo bishini lakini ari oku na munya ari comfortable number 3 antu bara ba procurement eteni bora ithina bari bonde ni banjeo antu bara bonde bomite nture nemwe na relatives ba contractor umwe na tombo kudan procurement department ire na acting who are all relatives of one contractor so ito kuona mubango ya kumenyera mbeca cia Miru ya thirikari munya is wanting finally kwina many investment conferences in Miru both Miru na Nairobi oni kulita challenge bugano tutumirite mbeca nyingi muno cia attract investors kinya mweri muthiru munya na Nairobi kiumia ndo aina micemano ya investors netumira mbeca nyingi muno nimbirwo investor umwe ora wiyite Miru na mbiria ngugi myaka wina nontu wa conference ya chondi gitito cha investment it's total waste of resources na imunjeri cia kuya mbeca kuma kirantu wetu wa Miru mbeca nyingi muri kwitwa impressed wantu watia impressed uyu gutina ngwikulita
wichoki impressed no mwanka ugekira safari retire irare hai ene maoni yari kwero nikireku but thirikari munya wenda kuyukia mbeca ino cia kuringa cio campaign alita akiri Ministry of Culture kaberandike ni impressed so there has been a lot of waste and planned resources cia Meru County na icho tukurega na ndeto itonya cia Senate anini Jubilee au kabere itonaga Meru kuibangite gwekikali na ende kae wemwe no tukwena kiraito kajuju na rinturi na kae utotije kithoka kawira mwangaza eje ya chenjia ntoitona rimwe ibweta na kawira mwangaza kajuju ateo thai Jubilee kawira mwangaza bo support kana Florence Kajuju kile kwa ntachoketi ndale radio ne nyamishamano nimbalitie tago unino getu ni siasa cia gitikiu kia mujumbe wa kuronda na Meru it's a no win game for me ndawe kawira mwangaza antoba Kajuju bonde the up in arms ntiringura kura tiania gantiringura kura embe nya kawira mwangaza ina antobawe wenda we Kajuju antoba kawira mwangaza no the up in arms against me angambi onda ugire gitiri kingutigara Meru bara kwenda kuringira Kajuju tafadhali eteni muringire ni mujumbe omwega na tataga bwega bara kwenda kuringira kawira please go ahead and vote for her umekuru na kiao na utethia Meru na nangani batukara na woni nyana Senate bamwe baba ingi nyataka baindigiri na atongeria babega na Bishop Ntumbura na turi ntukungia twira utongeria tindigirire muntu ena chuo kana university ra wetire utongere nikigera wena kiao kia Meru ketho ina nkora utethia ntu na utongere nikigera ina kiroto ketho ina dream kira ntu ara utongereti ko tutumire ni nya Meru wewa mwathokirira no irekeawe nya gutumira ume bwaku umenya ketho Kajuju karingira kani kawiro karingira kira itumurunge di comfortable bora bukaringira haleluya na bwana senator kwina maita jama inge umbete kuga kana gavana munya ndene nasa no kwa naita gavana munya imolo nasa na ndi mantu ya maingi teka muntu ya TV ni au akwira kwi mantu ya maingi muno yataragirwa in public but yari jama dawire nyacho kibo kenda kureiza uwali muntu kali aida achole baku bara witanaje nabo muchorora munene wangabo na Peter Munya tungi ni Isaac Ruto uri governor wa chairman wa mbele wa Council of Governors mbele ya Tonya noro mutigere giti ya Council of Governors Isaac Ruto no number 5 kerenasa na achore muno na governor Peter Munya na iba watanagira muno kinyoke gwera barajia mantu ya thirikari ya Uhuru akaragita ronde bakiuga thirikari tathithia thirikari tuombete kuona gavana Munya akiuga president Uhuru atethithĩtie Meru ya kuthithia county ingi precise ko is a critic of the government ko language ira opposition ekwaria no yo Peter Munya gitatia araia number 2 Raila ni jire Meru Raila toka keri tumurungi athurwe augirira kuthura gavana buthure ni Peter Munya ende bauga ketona kwenda kugwata bwauge na tauga mwanka na ru ko nandi tote komenya number 3 batu twaragia nantu kinya ba mwanto wawe ground ira Raila na Meru yareti ni wound administrators no udorana ya tutuku bakarobo mere mairi 3 bere bagetere Raila nandi rushia ntuwetu watarania manto ya yonderi what conclusion you come to gyo tomatua tatarania 1+1 tukona itu naomba kuga muno na support Uhuru
omba gusupport Uhuru ata ukirujana namba 2 wawe na na niyo gutena Uhuru na Ruto nontu Ruto na supportete Uhuru maita jairi 2013 nana musupport 2017 nane kenda Uhuru amusupport mwaka ya 2022 nande ukaya kuthukia mwangu jo Uhuru antu bara bari na Ruto nabo bakathura utukono kwarukia Uhuru nande ko nande mpumba kuga nata ubona nande wali muchoro ko muno lakini muntu ro utethetie muno oro gutethia witambere au ni mundu okwa itukuona ramiro buga kinya monki no juwe na rojo roi kanu kwenda kuga no kwenda mantu muno yende no tukuyenda bonu tukuona na itukuona Peter Munya na kiama kiawe kia PNU bakuga iba ku support Rais Uhuru Kenyatta yende itukuona Rais Uhuru netete ke vyama mwanya akiendo sawa na mwankana ru ateta PNU ikuga Jubilee bate kwenda kujokia PNU ndene bakurwa kiuria kiu urona tabia na bingi bila yu support Uhuru bila jira Nairobi ya gita mishemonyo ya support Uhuru na bo boteja Secretary General wa PNU na mwije muno muchoro kwa John Anunda no ugire baba batire ya Nairobi non tukira itumurungi atira vera weye Nairobi rushi ya kuona yani ndagiririe weja kweja kwenda Uhuru nandi indoragia kanu ni bari nao ikira itumurungi oberete weya Nairobi chapu ibejere Nairobi ikira itumurungi obeyete ikira itumurungi agatuika togi ere twana turira PNU kethira itetwa eta gusupport Uhuru na batetia bakawikira itumurungi utabeta tenguye kwa kubeta nontu ntekandu PNU ndari secretary wa PNU ndetse itoti ari chairman na watu tutogire kiama kia PNU nikenda tomba gusupport ke bake bwega nitudisolve PNU kenda tothia PNU alliance munye kiamagirite kiama twabikite akiumbura yego akira ntu nande ikyo kiama kiareo ataragia wenye kira itumurungi ori secretary general kiama giki au akike baki kibaki ari munene wetu ari patrida na inde secretary general kuria rea munya kwa ya muntu wa PNU na nkavage yo akalaga kibaki ako kiama giki ni kira kibaki na kira ito wambiritie banande tuweta muntu yo na bwana seneta ki agenda yaku nonto maita jama ingeto kuigwa gavana Munya akiuga kerito no mukuru kete akanogoke no kumenya nduke mbere thai ni antu ba kuinvest na bo muno ogwe agenda yaku niriko kindu kembere tuambele ku kerito no mukuru na atakanogoke lolia kiuria kimwaki lolia ni ngugiri ku ya gavana Munya akomba kuritana withi bwawe ira kiraitu murungi atikomba kuritana ukuru bwawe wenga wana kero kamata maiga yerandi kere kugia ali wenga wana ne kuthoma barua ne kuandika report na ne kwaria nantu na kubathikiri kiraitu murungi gukwira antu andi na digiri tuchia seria ndoje ndo makoro mu kuandika barua na kuthoma ingi changavone kana kuthoma report ngari mwe kuthikiria antu ngari mwe kubariria ayo no ngwenti na kuthithia namba 3 ngavana iko kama tona ngari nakalito ndia iko bishi nakalito bishi na iko nanto bali wenye kalito murungi ngakamato huyu Munya kamatago naronga mekeni na ngugiri ku iu njomo muno iu akomba kulita ntiumba ye kulita secondary as far as the youth is concerned uninda supported Jaramogi Oginga utuika president wa Kenya yatu eta wayan tax president wetu aliu Jaramogi Oginga Odinga aro miaka 82 tomu supporta kanuntu boy nuntu itwathikiritie Oginga Odinga na twathoma mbuku imwe ya wira yetagwa not yet Uhuru na tomu compare na Matiba
na Moi na antu aba bangi barungamia itarire tuona muntu ura wina mathugania ya gutethia antu ba Kenya, especially the poor and impoverished. Antu ba Kenya bari anini buru baba ina thina nkuruki toni Jaramogi no kuthuganiria antu ba Kenya kinya mu ya yariganirie nkuruki bangi atuga no tuba siasa cia winjaga tukamu support na Jaramogi Oginga no the most radical program for change no wari na revolutionary ideas cia kumba kuhora ndi guru yitarira tantu ba bethe nkuruki yewe wamba kwa uri muntu umwe ndio dictator wamba kwa uri muntu umwe ino yote na mathogania yara cyo yomba uchinja kugarura country ndagire tonjayo na ideas yetu ndagire kethera munya kwi poverty angainio is a poverty of ideas even for the youth mubango yo youth yuriku Kenoru Stadium yugite itara kuria isn't it itarent academy iroragire ndagire kira itumurungi the ideas revolutionary ideas cia kurita our youth from youth poverty apathy and helplessness ndagire nderema nkagita transition mtu na mubire na uitwa coach ni muntu very important kenda ati mubire na kiringa neje mathomi bira yonde gutiwa tukumenya ndagire ngatuika coach ya youth mentor them into leadership na ndago mu youth uragwata nene miru tukamuthomithia for free no ntu ni bo akithurwa bari atongeria bara bakeja kwa Kenya nyumene na itu ukia kanyaga ka kuva develop ya bakire tumurungi bahetwa bamithika into na bangi tu na generation ingi Kenya irege kemiru mbere we are going to nurture that leadership from the youth two ndoni minarash ndauga nkageta a powerful ministry of youth na minister wetu youth urumbia youth mambo kwa na ministry ya youth inde tongere tuna ntunya bate mathwani ya youth ndauga minister for youth urumbia youth the PS for youth urumbia youth the director for youth will be a youth na tukawa space youth baina mathogani tutuna yo kurombira montu ya ngombe akambira this katura surinyeri eje twenyo na rutero atiania na isiolo ngome no chikro ila wita microchips ya gitari mwanka jo isiolo ikamenyekana tu from a computer to mwanka tu thinkatana yacho no kila kene so they have radical ideas which we can implement no ni muyudura ndwega urura yeike yuat ella alivia mira juice na mira wine na tura mira tekena na noeriku mira venereriku ni packaging na marketing atura ko ke majani chai wa kama tamalango eta kwendi Nairobi yatugurwa yakage na big challenges ina atura wekira mira ndene shuba kinyana wa chonko kole yakunyono wonyu right so we need to give you the space to come with some radical ideas on how to transform this economy akira tumurudi nkaba space boundary indawira nkageta mero youth service muyidiro na ndi minus na kwena more no rotakinya secondary bwega tukamwekera uniform ya mero youth service kulingo nyingi muno ikwenda labor intensive strategies barabara ichondi cia kuthia maram wekera miga kwori kwenya nodi chindoje afforestation nkali na youth service I want to transfer cash to the youth. We also improve our polytechnics to improve the youth certain skills. Ina handi tutunashio. Kwa munya na turi wangu ilikuwa new. Ya hivi nati ya kuwekera tumurungi mukuru. Ndio kwa ndio mukuru ndandira modogani. Bwana Senator. Yamba ukulia youth nkuruki. Ngikugitira kidogo riria wari thirikari na we minister we cabinet minister ni atia ombe gutethia Amiru kia kiomba kubathithia barikana uria wabatetheria kena bakuthithia we governor wao ntukuthwania Amiru kabariganirwa ntuti ntu riu tuika minister wa energy gintu kira ndagitire
ndetire ndauga ndikwenda gutarwa by the adjectives I speak kana the range of my words ni success or my failure ni taro na ikinkibia stima biranja kiranda Kenya na for sure gutino ntekira stima kinya moyare indageria stima kuma Ethiopia tomekira no aguntuku bantu badaibo na stima na mego itomekire kinya manya tena waso kidong turiweka na Meru gutiota kinyo stima dharaketa ina ikingino kimuya stima ina kire stima no worth 160 million chukuru chionde market chionde cia Meru indekire stima ndi minister kwa wantu watu wikuriga mimi mantu yego bamborege. In fact I was very shocked kuona munya TV ya Citizen yakiwa kirito murungi wote utewa thithia murume gatura Meru kana Kenyeriku ugu kirito murungi utewa thithia katiba yenye tumite kugia na serikali ya ugatuzi katiba tumite Nyamira county therero no miandikire ni untu era struggle for years the minister for justice and constitutional affairs yamba kwa yute into yandaga shamba kuona matige ndo tugutura ina nditumbia forever go create murungias contributions na iko tuma lea uru ya Jubilee Awards kiranto ba Kenya kiranto 50 Kenya ora baero create murungi no mumiru aki wali listine yanto 50 na bwana senator slogan ya kukuma tena itherwa making Meru great. Yes. Oteko thogania mwanka thai ne twekete great no ntono yo gutumira miaka ne onde ke campaign twambiririe 2013 Meru county gwa koriu tuga kiroto gitu ni kunene ya Meru kiroto gitu is to make Meru great gitumi tuga tutechenjia ati tukona Meru ikarukira twendete garuke tukona Meru gitweka great and it did. Ukaraitha slogan ya county government of Meru uga Meru is the land of Mount Kenya kirima kia Mount Kenya gitwire forever, isn't it? Aigaturo riu kuga ndigurune garuki tirima na ndoyi garukaga ni antu bagarukaga so kiraitu Murungi is coming to transform the people of Meru na oka transform na kuthithia atia imbi ukathithiria Meru tukuchenjete watwika mantu jaja tithithetwe thai thirikari ria yo gintu kia twathia kia mbere ni nkubwira tukagarura utongeria wa Meru na nkathithia at county level kiama gigwitwa Meru County Development Board ina ajumbe wothe wa thuri na other intellectuals ba Meru twa university industrialists atongeria wa dini barimi barato akaranthi kithurano ni kimwe ya gukuria kiroto kia Meru ibatu twagitite vision 2030 ya Kenya ni nkwana tugita vision 2030 turi amwe ya Meru. Number 2 every constituency tukagita constituency development board nando to thingata mubango yo ya Yesu Kristo. Yesu ari umumenda atetari wenka na inarito 12 kwa mujumbe athurwa twachokirwa ni chikairi watu antu bangi akurubana na youth bana beta the constituency development board arafu kire ward twacho kire ward MC athurwa tukathurirwa akurubana na youth bana na ba apuranaga maendeleo ya ward arafu tubagaire mbeshira nkubwiragira every ward minimum tukanenkira every ward 100 million Kenya shillings kubanga maendeleo yao constituency patranili Kenya 1 billion minimum for every of the 9 constituencies of Meru. Hiyo ndio tutapeleka pesa mashinani. Problem ile ona ndi devolution ya Meru ya thirire mutindo with the governor and his team. Kiraito Murungi, I want to introduce further devolution in Meru. To make devolution mashinani up to the ward level. That is one of the programs I want to do. Appeal. Ninkwenda to use my experience and connections. Kuleta private sector investments and private capital then Meru.
at least nkwenda some industries Meru twin blessed ati nkwenda factory marigo Meru nkwenda factory ikwashi Meru nkwenda factory matunda ya avocado ya maembe Meru na kinyamira ito kwenda mira processing plant ya ukudha kwina tea processing plant nkwenda mira processing plant na bwana seneta ntukwena rwi tukugoretie kethon mutegeri ukaringira seneta Kiraito kura cia ngavana keithurano binene na nkuona mtu umwe atugaritwo riawe ayuga Peter Munya tano tena nkona that's not good enough. Gloria Kumaroire aliuga uliza Kiraito ni lini aliacha kupigia Kajuju kura na kama waliibia Kawira. Andi siasa ya mwaka yuyu inorongo wingi na ntu wetu wa wingi wa Meru bakaura right ndego Kiraito murungi nindingiro kura nontu wa maoni yakwa ya maendeleo ya Meru Ogo ti ongeo kulingira ndebe ora tukwenda gwita Meru mbere ora nkulingira ndebe ni mithikari nturi nontu mithika nimbiye na kumenyanyira cia parliament na yekorwa na yekuthara na katharira Meru na vice president Meru bo bwega babange gutinda kumburia mantu akayuyu mantu akawira na mantu ya kurukire iyo tena maana kira kigitumi siasene ni mantu ya keya ruju na oke yara kalire mwanke iguru yo twita history can be good or bad but unfortunately you can't change it utimba utadhachia ku nyingi muno ukiara ya history ntena interest ya utadhachia kwa history ndela tu watani turi Meru twalie ni about our future and the politics of today and tomorrow. Senator Kiraito autene anto baije Meru Meru. I want to comment on these votes. Inchonete muno kuri social media. Ni wije kuwa wetu Ambandu boys. And wao bakule wambecha every weekend all over mbese muchi account government ni wiko. Kenda anto bakaraga all the time. Kende bukulingithia kura bakara iringa kura. Not thinking. Bate kuthugani nya takuthithia. Wakoro akiona Kiraito vote no. Ona Munya do this, right? Robots, right? It's very dangerous politics. Omokura a young person but just robotic. Ati ukita ngoya machine. Kera no kulinga kura ambo ukarendo reflect. Oli nembi okulingira kura, right? Muntu okurolingereri owo wengwa autevia as a youth to transform your life because you know tikura ki karatasi to kulinga we are making fundamental change in our society so I'm appealing kire youth betu kagita karia itara kanu rantu garawa wagoto Kiraito murungi okero nju wagoto ngakero chini siasa huu imepita na wakati this unthinking politics is very primitive and backward kagita ukinya even keda no bomete tafadhali tomera akiri eku you know kure yukurwa yeto akira wota no Munya tano tena my friend I feel very disgusted right you know Korea you know so many theater university are they analyzing their reality are they voting with their heads or what's happening na mheshimiwa tuitetembe ate ntuko hii tukuona antu ibaiga ukenia muno tukuona antu bayuga batu tweimenti batu twetigania babaya ni agembe na tene antu baije we mumeru ogwe imbio mbakuthithia kenda kugwatithania Meru kae gutwika Meru nonto gutebaterie kuga uri mutigania uri ni mwigembe we need to talk about you but our language should go beyond that and wege mbaka wali gembe kinyara Yesu akajakai my friend and wege mbaka wale kinyara Yesu akajakai and watianya wakiwa wale rangi so akajakai and waimenti wakidoroi alio nonto as we are talking no bausiarana ora to Meru amwe
is not by pretenses kuga nandi turi amwe Meru nambi kira gitugania Meru ni feeling ati kuri Meru ikwai yengi kuri mutiganio ryo ukwaia aimenti na kaia antu wembe kakwi mwembe ukwaia the other people ora tukaleta Meru amwe ni kuga into bia Meru ora antu bonde bakigonganiri antu batigania boigo na kiao antu wembe boigo na kiao na baimenti boigo na kiao ando ni ora tukaleta Meru turi amwe kero tongeri bwa Meru tukageria kugana tongeria uria antu begembe bakiwa baliku bakigo baliku ura batiene bakigo baliku na baimenti boigo baliku to gavana munya ugete ke station emwe aja uga ogwe nigo wathithetie antu banyambene baigwita bae marginalized na ni Citizen TV areke Citizen aina interview ke Citizen TV munya na wethe bwawe no ina siasa hiyo ambayo imepita na wakati ndo atina kunye na unyambia ntutwerawo akiuga antu baimenti no beteta ukalira antu batiania na antu bembe na akauga kira itumurungeni aronde ento anga inonge wita kumamira antu na inkwera antu bembe tafadhali utumwirega yota wa nyambene ni tiania nembe ko atugeje koreiga miriga yonde Meru mantu ya kurukire tutiomba kugarura wira utunda thithia nda yukiri into bionde ndaleta Southiment na ntatethia antu bangi riu ndari munene wa Southiment tindari minister ninka karo na minister to werembe nyata thithirie Southiment kana tathithirie Northiment kaburi na to bwatha bwana senator kwa na bangi so antu betura tukathithia kenda ruono ruthira oni ntikwenda kumamira antu no baliku ngenda kubagita rusawa na tweke misingi mega ireka ndikwa kiri sheria cia Meru ati nto bia Meru bieja bikagawa o constituency equally tukithirekeria bwana senator nto bwa matha inkwenda o pledge peace kia Meru nto batwita Meru TV ngogia tuikunjia thire nthigurone inkwenda o pledge peace kia Meru ke kamera iria oria tu results cia ithurano ikaumira o pledge peace kia Meru na ni mbere ntiwitikani nabwe kithurano ikaringo tariki 8 mweri wa 8 2016 antu walinga kura ichenu ni wa kuona Meru TV ni mani the majority kwenda bange bakuona thiri Meru TV kwe bange bakuona TV ya Kawira kwe bakuona Citizen na bange batakuona TV ato kwa kura ichenu might be misleading inyanke rankurukite ku chomba kwa na the true picture but kambuge kura cha tariki nyacha lingwa neto koromba muno chizuri kura ina thiri na kanisa nirombete muno na kinya tonto watongeria turatongeria ba Meru netukuria muno ayuthi betu bagatumirwa kuya kuleta violence turenda kura ile na theria kura chaki na ukweli aria muntu wonde wa Kenya akayewa kanya akulinga kura kulingana na nkoro yawe na kurucha ringo na theria ukeza kwena theria ndene Kenya ibwega muno bwana senator ikwejaja TV netu na kwaraniria na batu ibwega sana lakini riu ringi wekera ntu haraka ure twekanya twaria na ntu wetu bwega batuthikirie sasa bwana senator itujokeria nkatho sana as well TV itukoni wire kumbalance views cionthe and you are very professional ibwega muno bwana senator na mutegeri juru aria wetu na senator Kiraitu Monge uria ukurwira giti kia gavana ende mutegeri ta uria wije tukethwa tugichwa gavana Peter Munya na kinya bau bangi ba Gatobu na inya Kiraitu akethwa yo tukathithia panel ya debate aria tukethwa tukenda kuigua sera cia bonthe iria bena cio batwika gavana wa county yetu ya Meru mutegeri ugeta kuraja untu itochokete anteto cia weru thaitha tukagita ati kuraja kuma thai oni mbeta Weston Gitonga.